Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an si kabakrau ngangit babun napi pratip syapang gejengklak no upadar hilarious lamari haga steps ngi utrai kasantrik unaitung arhajar arpsan. Upadar hilarious ula kempang haga khat pratring unaitung arhajar arpsan haga por prasan pau janmin. Ngilara ya u Syawutlan Hospital Sabah Muswang Henry hadian bagi doktor kila penting kena bagadi kejengpang stroke. Hakatuhi kamiet ke khat pratrik ujiliu arhajar arpsan lara pad yu Nazareth Hospital Shillong bala admit yu ha ICU tat hadu ba ula klat no menemin step hakapor nyo san pau min step. Kamas on tep yu kanong hakah nyo turik urisau arhajar arpsan hakapor shipho baji min step hapelau ke ying manisin Teresa Cathedral Parish Jowai. But on board sa kajingnet on tem ha ulum kentang kabalang Catholic Parish Jowai ka jingklat no jong upadar hilarious lamari kalong ka jingdo kabakraw ya kajelaniam Jowai jongi paro kawe. Upadar hilarious ula longteng kum administrator kajelaniam Jowai nadu usnem arhajar khatwe hadu usnem arhajar khatsan. Ulalong Uvika General Jongka Jowai Diocese nadu usnem arhajar khatsan hadu upnai nopra arhajar arpong. Hagaju kapon nadu usnem arhajar khatsan hadu kasngi klan jongu ulalong parish priest ka Cathedral Parish Jowai. Ulalong ru President Jongka Jaintia Hills Development Society Social Wing Jongka Jowai Diocese nadu usnem arhajar khatwe hadu menta. Syuab Ufadar Hilarious Mlamari Unwansha ka Jowai Diocese kum administrator ula treru haga parish solat maukerwan maukar St. Paul Seminary Upper Shillong Namdong Parish Cathedral Parish Shillong ulalong Vicar General ke Shillong Archdiocese nadu usnem arhajar iwe hadu arhajar khatwe ngiduai ba ublei kejing isnei unai kejing jathaj bom jukut ye upadar hilarious lamare. Ya kecingklat jogu menem step santri risau arja arpusan Nazareth. Padahal hilarious lamari na kempang haga khatra tarik maitung arja arpusan kapor janme ra sanpho nila ra yu Syawutlan Hospital Sabah Muswang Henry hadin bagi doktor lapen tikna ba udai kejimpang stroke hagatu hi kami kapratri maitung arajar husan lara pat yu Nazareth Hospital
bat la admit yu ha ICU tat hadu ba ulak tat no menem step apor nyeu sanpau ini kamas antep ya kanlong hagan nyeu terik risau arajar pusan apor chukau buji step haplau yimele Teresa Cathedral Paris Juai bat enbut sa gejing lek antep ya halung pentang balang Katolik Paris Juai kajing klat no jong pada Hilarius lamari tolong kecinduk aklau jalan yang Juai jongi barak kawai pada Hilarius lamari ulalong teng kumu administrator kejalan yang Juai nadu usnem arja kawai hadu usnem arja khatsan ulalong Vicar General jong Juai Diocese nadu usnem arja khatsan hadu benai nopra arhajar arpau hakecu kapor nadu usnem arja khatsan kesni klat jungu ulalong Paris Pris ke Katedral Paris Juai ulalong ru Presiden jong Jangkia Hills Development Society ke Social Wing jong Juai Diocese nadu usnem arja khatway hadu mentah Chua bau pada Hilarius Unwan Syak Kejalan Yam Juai Gumbu Administrator Ulatreiru Hak ke Paris Umsolai Mau Perwan Mau Khar Saint Paul Seminary Apar Chelong Jong Chelong Archdiocese Namdong Paris Cathedral Paris Chelong Ulalong Ru Vicar General Chelong Archdiocese hadu usnem arjar iway hadu ajar katway kadwai bau blay badab da kecing snei ai kecing jathai bom cukut au pada Hilarius lamari jongi blay sibon Reverend Father Hilarius Lamare lakha haus nem chia jar khandai spa sanpho ar hakasnong Nong Kendri Parish Mau Kendeng Lakentang Lingdo I House Nem Chia Jar Kendai Spa Prapo Lai Kumu Lingdo Ilatrei Habaro Lai Teli Ki Diocese Shillong Nongstein Bajowai Diocese Ilalongru Kum Iviji Bat kumcu ru kumi administrator jongga Jowai Diocese. Bat kumu Paris Priest ka Jowai Parish ilalong sipausnem. Kensan ila Kempang bat ila tiapang han Nazareth Hospital duna lai benai. Bat minta kasngi santarik u Oktober arajar arbusan ila kladno ya gamet badangsa jong I father labu ha Saint Teresa's Shrine Cathedral Paris Jowai knangba baro ki para bangi ki para lok kinla banwan jungo khaddu ni kum ka Paris Jowai but ka Diocese Jowai hi baro kawai ngi yambriu ya ka jingdu no jongi ya u senior most father na rilom jaintia jongi on tep don buram ya I father lashiski ha ka inyau tarik u Oktober arhajar arpusan ha ka por sipo baje minstep Ningkong daka mas bakoy hangne Hamerian Hills. Ngingu ngidem blay ba ublay undang penmi susu kum ine ulingdo ibasatar naka rilom jaintia jongi. But ipadar nabneng in kerku kerdo yangi baro. Kaddu kublay sibon ya kakur lamare
kublei sibun ya ka parish maukendeng kabala penmi bat ayangi ya une ulingdo. Imslem Reverend Father Hilarius Lamare. Jisu ya hari por wali akhmat buron ko suri nagabta uyi ya kasari akhmat buron nagabta kita Hilarius hakapor dan indang sakti bertai pada Hilarius sore damalu unopani ulai ko pilobha kam ci yung ci sem hage am lang ga sablang hari jisu kan